Ogwakia murimu wa COVID-19 urakorwo tambite ta mwaki wa kithaka na bayandu are mena gwikithiaga na mbere kuongerereka. We are now only at 343 confirmed cases, and I want to take this opportunity to thank the millions of Kenyans for showing discipline and responsibility. Andu 98 are marikite kubona makibe muingi mwiboko. Thirikari yugite ni yambite mubango wa kurora isigo iri ugwatini wa muingi kunyitwo ni COVID-19 ikibeo mieke ya mbere ya ithimi cia andu aingi binda-ini rimwe. Targeted mass testing, and we are working hard to overcome the greatly constrained global supplies of testing equipment in order for us to expand our capabilities nationwide. Ugukinyira riu andu 17,492 ni marikite kuthimo ceceni cia uthuthuria ikinyitanira na mabururi ma nanja kwethera murimu uyu kibonia. Institutions zetu kama KEMRI, kama Kenya Primate Research Center wanaungana pamoja na wengine kutafuta dawa, kutafuta vaccine ya hii ugonjwa. Na kama kutakuwa na kutafika wakati ambapo hawa wataalamu wetu watatuambia labda wameweza kudevelop vaccine to the point ambapo it shall require human trials, tutawaambia. Ona gutweka thirikari ni yarire mitaratara mingi ya kugitira muingi, President ugite o mundu no nginya nyite itemi riake amudari no boti wa kurumirira o mundu na rita riake kuthingatithia mawatho. Kuna kitu ambayo itatusaidia zaidi isipokuwa kuvaa mask kama hii, kuosha mikono, kuweka social distancing, ukikohoa ujifunge mapua. Mambo hayo serikali haiwezi kulazimisha. Ni wewe kama binadamu, ni wewe kama mwananchi. You're not doing it for me. You're only doing it for yourself. You're not doing it for your government. You're doing it for the people you love. Or at least kama ujipendi wewe kuna watu wanakupenda. Do it for the people that love you. Gukiri uguo muingi ni uthiete na mbere kurio woyo ri tondu wa mutugo gwikira mask na kureibaniriria ni amu riri ni ikinya rinene ria kwithemana na murimu uyu. Ona gutweka kwigita ni kwega gukira kubonia kuona murimu uyu tire na kibonia gukinyira riu mitaratara iria kathikitwo ni thirikari ya kuiga gikiro kia iguru kia utheru no yongo ya mumwe kuri akenya bari kugitira gutamba kwa murimu uyu. Ngiribotera Inoro TV, Jetago Masi, Wadia wa Murithi.